मंदिर पाखे कारण विश्वास करें आप आखि धोखा खाई गोटे से जगन्नाथ मंदिर से गोपाल जीव मंदिर चलतु गोपाल जीव मंदिर सामना को जीवा मुझे देखी गोपाल जीव मंदिर SB World Traveler. जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर पुणी गोटे आ गए नुआ भिडियो आपन को स्वागत। तो आज वीडियो आरंभ होती गोटे गहिर गोटे बिल मझी लगी तो एबे चली चाष कम। तो मु आज वीडियो आरंभ कर देखिपे पछपटे बिल मझी स्टार्ट कर गोटे छात उपर ठिया तो आज बुलाबुली आउ गोटे दिन में आम बुलवा जा साक्ष्यपाल स्थित गोटे मंदिर जोटार ना हो श्री गोपाल जीव मंदिर जोटा कि अबिकल बुरी जगन्नाथ मंदिर भाया देखा जा दर्शन करवा एक्सप्लोर करवा ता पूर्व मुझे आपको देखी दूसरी टे देखु यही आमर जो चाष होती देखु जुआड़े देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन खरा जो आज पवन ये कम अच्छे ना पवन जो भाया ये हुए मनीष को पेली नहीं जा पछक तो यहीटा हूँ रोड यहीटा हूँ गोपबंधु गाँ को रास्ता एपटे गले भुवनेश्वर आमर पुरी भुवनेश्वर बाईपास रू ये रोडटा दे गले सेपट को पड़ो आमर गोपबंधु घर। तो चलतु जीवा साखी गोपाल तो चलतु जीवा साखी गोपाल मंदिर गोपाल जीव मंदिर बुलवा ठाकुर को दर्शन करवा। आज हूँ पवित्र दशहरार सकाल सकाल मुझे गाधे पाधे कि चलि बुलिया को आपण मानू देखा लेट्स गो। तो धान चाष होती बढ़िया देखा किंतु तो आपन केते बेले जदि भुवनेश्वर आड़ू आसती श्री गोपाल जीव मंदिर दर्शन करा तो मुझे रास्ता देखी तो यहाँ हूँ भुवनेश्वर रु आसवा रास्ता यहाँ पुरी को जावा रास्ता ठीक अच्छे भुवनेश्वर पुरी बाईपास यहीपट को आसले ये साखी गोपाल पाखे ओभर ब्रिज पड़ो आपड़ ओभर ब्रिज न जाकि तले जी तले गले श्री गोपाल जीव मंदिर पाखे पहुँच चलते जा ये देखो भुवनेश्वर रु बस आसला भुवनेश्वर फुल बस ब्रिज ऊपर न जाकि तले जी तले गले श्री गोपाल जीव मंदिर दर्शन ब्रिज तले कि गोटे आसला ये आमर साखी गोपाल बस स्टॉप तो सैठू आपड़ ने राइट टर्न डाण को जी डाण को गला सीधा रोड पूरा पड़ी श्री गोपाल जीव मंदिर पाखक पूरा सीधा ये देखो लिखाई देखो गोपाल जीव मंदिर। फाइनाली मुझे पहुँच जाइए श्री गोपाल जीव मंदिर पाखे कारण विश्वास करें आप आखि धोखा खाई गोटे से जगन्नाथ मंदिर से गोपाल जीव मंदिर चलतु गोपाल जीव मंदिर सामना को जीवा मुझे देखी गोपाल जीव मंदिर कहीं आपड़ धोखा खाई जो जगन्नाथ मंदिर ना गोपाल जीव मंदिर ये देखो से गोपाल जीव मंदिर यहाँ विश्वास करें जगन्नाथ गोपाल जीव मंदिर ना जगन्नाथ मंदिर डिटो एमती अरुण स्तंभ नील चक्र देखा मु श्री गोपाल जीव मंदिर सामने छिड़ा है देखते पूरा टीटो जगन्नाथ मंदिर भाया बाहर बाहर पर्यटक ये पूरा जो अरुण स्तंभ सामने बढ़िया देखा जाए चाहे जूम करिया भितर को
ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଭିତର। ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆମେ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର, ସେଠି ପଶିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଆଉ ସେପଟଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟେ ରଥ ଚକା ଆସିକି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆମେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ପୁରା ଖରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖୁଛି, ଭିତରକୁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ କେବେ ଖୋଲିନି, କେବେ ଖୋଲିବ ବି ଜାଣିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋପାଳ ଜିଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆସିବା ମାନେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେବେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଟା କି ଏବେ ଚାବି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଚାବି ପଡ଼ିକି ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ବି ପୁରା ବନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍। ତା ଭିତରେ ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପଚା ସଫା ଲିଭିଗଲାଣି ଆଉ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓ ଭାଇନା, ଏଇଟା ଖୋଲା ହେବନି କି ବନ୍ଦ ପୁରା? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ପୁରା। ଏଠି ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ସାମ୍ନାରେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ପୁଣି ଆମର ସେ ଗୋପାଳ ଜିଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବା ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁକା। ତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ, ଏଠି ସେ ଗୋପାଳ ଜିଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଉ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୋପାଳ ଜିଉଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଠି ଚାପ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହୁଏ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାଇକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଜିଉଙ୍କର ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଚାପ ଖେଳ ହୁଏ। ଆଉ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ଏଠି କରନ୍ତି ଗୋପାଳ ଜିଉ। ଖରାଦିନେ ଆସିକି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଇଠି। ତ ଇଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଗୋପାଳ ଜିଉ ମନ୍ଦିର, ସିଆଡ଼ିକି ଗଲେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍। ତ ଫାଇନାଲ୍ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଜିଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।